Hi guys! Ako na po ni, ang inyong ate. Magsugod na po og bula-bula. Kaya insaon man nga, moro man ni isa diri sa balay, mingaw kaayo. Wala kay kauban diri nya. Wa man po ko'y trabaho, kay wa may nanawag na ko nga abli og ukay-ukay. Nang diara ko sa balay, kay lisod po kay magsige kog lakaw-lakaw ng kalsada nga rang kainit. Pundo lang sa balay. Nya naampoy daghang hinloon noon mamilo ko nya nahuman naman ko pamilo og panghinlo di kaya ako naglingkod-lingkod nagchika-chika lang ko ngit-ngit man akong kamera nya wala nga di man siguro masuko si YouTube og ang tiguang mag-apil-apil aning kuan vlog kay alang man siguro ni sa tanan basta kay makaistorya lang tiguang og mabata basta kay kamo lang kamo istorya sugot ra si YouTube oy. Sabay lang gud ta sa mga millennial. Bahalag tiguaw di lang nang tiguang guys kanang edad-edaran ra ta ba bahalag edad-edaran lang. Di lang nang tiguang kay kanang tiguang agud-agud naman na oy di naman na kalakaw. Magkamang-kamang naman na. Nang edad-edaran lang. Manang magchika-chika lang sa takaron kay wa man tay laing trabaho kani laging tabian. Na kaning tabian kay laayon mo ning tabian guys ug wala kay walay kaistorya. Madang magtabi-tabi lang sa taani throwback ta ba throwback sa mga kaagi sa kaniadto sa mga nagkuan pa ang mga bata nang eskwela pa may numdum manggod ko ato guys mura manggod ko kanang bang maglain akong dughan magunahuna nga mao dito akong kaagi nya sa una guys na grabe gyud akong kalbaryo sa una guys nga nang eskwela pa ang mga bata nag-college sila okay lang tuog sa kuan pa sila elementary high school kay murag okay pa nya pag college na gyud nila guys murag di na gyud ko kapalit og panty lagi guys kinakapalit kay murag priority naman ang gyud ang ilahang allowance ilang pagkaon dito kay isod baya pud guys ug sila raraba dito nya wala na sila allowance lisod kaayo uy luoy kay ang mga bata ug wa na gyud sila allowance nya kinahanglan dili gyud ko magpataka-taka og palit-palit gina kuan gyud nako ang kwarta gina budget gyud nga inigabot sa panahon nga mangayo sila pero naagi panahon guys uy nga hinay ang panginabuhi wa pay sweldo unya kana yung panahon bitaw guys nga muring na ang cellphone nya mura na ka og kana na ang mura ang imong bation mura kabangon kahion na kog kabuhion guys nga kaya na kung bation, marag kapuniton ko sa cellphone o dili ba? Kay kanay laging naatay utang guys kay nya wa patay kabayad kay wa pay sweldo nya atong income gamay ra mo to akong kagulan nang mo na nga may gani kay nakasurvive ra gyud guys kasurvive ra gyud nangi panalanginan ra gyud ko sa Ginoo nga nakasurvive ra gyud ko ato nga time nang karon mga bata karon masuko lagi sila og magpalabi na ko og trabaho kay si mama kaniadto trabaho karon trabaho lang gyapon kulisod man pod og dili ko mo trabaho nga karong panahon na kay nagkaon pa biya ta kada adlaw guys bisan sila naa sila mga trabaho nya kita nabi ta mga pinangyananglanon nya akong bana pod dili na pod kaayo ka kuan sa among pang-adlaw-adlaw nga kuan kana po yung maintenance kay na pod lagi sakit lain pod lagi ning kuan guys no sa batan-on pata grabe na tong paningkamot nya bis malipay na ta nga nanghuman ang mga bata nya makalulang hayaw noon ta makalipay-lipay tagaan ang pod noon tag sakit sila ni pero sige lang blessings naman gyapon na guys nga sa panahon nga kuan okay ra ato ang panglawas atong panahon nga nanginhanglan pa ang mga bata. Pero sige na lang, kay nanang po yung mga trabaho ang mga bata, makatabang-tabang naman po sa mga maintenance, nga tiguang na. Oh, dili di tiguang guys, edad-edara na. Kuan, nanay mga maintenance. Kada bitong, wala gyud kwarta guys. Nya, mga ang mga bata. Nakaagay gyud ko ana sa una guys nga. Nakahilak gyud ko guys. Kay nagdadain taon ko sa akong tupperware kay akong iprinda guys pero wag mo dawat sa akong tupperware kay wa pud sila mga kwarta. Kana bitong balibaran bitaw ka guys nga nanginahanglan jud ka. Mura ka kana na ang sakit kay sa dughan ba no? Na mag-uol ka magunahuna. Mo bitaw na karon bitaw guys, na bitaw ka nang muhangyo na ko kwarta. Lagi ko kabalabad guys, oy maluoy man ko. Kay kanang agi ba anak ko sa una nga hapit na lang ko maligsan og
kanang bike ra hinuon to, may gani guys kay bike ra. Kay kung di pa to bike no, patay naman siguro ko karon. Pero may gani kitabangan ko sa Ginoo nga bike ra hapit na kadasmag, hapit ra pud noon, wala mi doon dasmag kay murag naglutaw ba nga akong wala na ko sa kung una kay kuan ko nga wala gyud ko kita kwarta niya akong anak nanginhanglan og kwarta kay wa na daw kuno siya kaunon dito, wala na siya allowance nang mahinumdum ko sa una guys, murag pag na ang makahilak ko. May gani in taon kay na ako'y igsuon nga maduulan dayon nako nga moto nga adto ko sa iya mangayo guys, adto mangutang dili mangayo, mangutang kay bayaran man kay pangayo dili naman na bayaran, ngutang ko dito sa iya guys nya iya pud kong pautangon nya wala gina og makakwarta pud ko, ako lang pud siyang bayaran na usahay akong porsentuhan ng araw-arawan, nilang tawag nilang araw-araw, kung way araw di gabi-gabi. Komedya na lang taan guys. Okay, pawa sa sakit pa akong dughan maghinumdum guys, pero sige na lang kay unsaon mamangid maon naman gid na basta mosuod gani tag kuan kami nyoon na mao na gid na imuhang kuan, mao na gid na imuhang dalan nga agian nay kalipay, nay kasakit ana. Nya mo to gipading kamutan lang gid pud namo to sa kong bana nga mahuman ra gid pud sila. Nya karon ningon lagi sila nga ayaw na palabig trabaho ma, magpuyo na lang ka. Na di pud na pwede kay na nagkinahanglan ba ko kwarta kahingaon ba ko guys. Na kita ko pagkaon diha sa dalan na maibog ko. Wa ko'y kwarta maglaway ra mo to, kung laway mo kog irong buang. Nang mangita gyud ko kwarta oy. Bahala na. Basta makaya pa sa kong lawas mangita ko kwarta. Nay mo tawag na ko nga na ukay na ukay adtuon jud na yon ako ay kay nasayang pud baya na pud baya ko mga suki-suki na to magpasalamat ra po ko sa kong manghod kang napud ko'y amiga nga diya sa merkado sa una hantod karon na amang gyapon na si kay mga igsoon ko guys, ako ra gyud pobre, ako ra luoy ba kay sila gud nga to sa bukid kay patuyang gud sila pananom og kanang mga kahoy bitaw kanang mga falkata, mga unsa gani nang kanang himaog pisi guys, kanang ay sa tawag aning abakan, na sila mga abakan. O nya mga may sila og kabutang. Nya ako kay daghan man kog anak, kuan man kabuk akong anak upat nya sila ginagmay ra man ilang anak. Nya naman tuoy daghay anak pero naman gid pud sila pangabuhian. Mo na nga murag ako ra jud ang pobre. Manang luoy jud ko sa una guys, luoy jud kay ko guys nga nang-eskwela ang mga bata bisan sa gagmay pa ultimo lagi sinina guys, di kay ko kapalit kay sa man lagi nga tuwa man lagi sa mga bata. Ako maging paningkamutan nga maka kuan jud ko sa ilang pag-eskwela guys, mao gid to akong ginahuna nga maka-eskwela lang jud sila kay luoy man jud sila kaayo kana na ang dili sila maka-eskwela mahimo ra silang mid na mao gid to akong nga di ko gusto nga akong mga anak himuon lang mid. Mo nang akong gipaningkamutan gyud nakahuman sila. Kaloy-an pud sa Ginoo guys nga nakahuman gyud pud sila. Nya karon na sila mga trabaho, duha na nang naay trabaho, ang isa mahumanay na pud pero lang nasangit sa pantig bra. Tuwa naman siyang kuan, iyang palablab. Pero amo lagi pong panangkamutan guys nga kuan kanang makahuman gyud siya noon. Mo graduate naman noon pud siya. May na lang po na siya nga magminyo siya nga na ikabuhi siyang pamilya, di na siya magsalig sa iyang maigsuon kay kani imong ginikanan nga tiguang naman na wala ba gyud taon may ikabilin sa ilahang ilarag yung profesyon kay kani pud lagi mo mga anak guys binlan nimo mga kabtangan labi nagyuta guys ana magpatay mao na hinungdan magpatay ang mga igsuon mawad-an na sila kuan relasyon sa isag isa. Wa na sila basta na kay mga kabtangan labi nagyuta guys. Kasagaran gyud ana mga anak manggipatay tungod anang yuta. Ambot po ng yuta guys. Unsa po kuan birtud ana nga daghan mga nagpatay ang mga kabilin nga mga yuta. May pag ang ako mao nang akong gipaningkamutan nga makabilin ko sa ilaha og kuan kana na ang profesyon nga wa magyo makailog ana. Ilogon day na niyang ihang ang maestra ilogon day atong lain nga di man siya kabalong maestra. Na paningkamutan yun ako sila nga nakahuman. Salamat yun ko nga na inaana sila bisan sa akong bisan sa among kalisod lagi sa una guys.
manang karon magunahuna ko. Thank you Lord kaayo nga gitabangan lang gyud gihapon mi sa una nga nakahuman sila. Ug maro to guys. Salamat kayo sa pag-apil sa kong chika-chika. Salamat sa inyong pagtanaw. Kung naka-like mo sa ako ang chika, click lang na ninyong like. Pero po mo ka ngay, i-dislike po. Pinduta lang mo na yung dislike. And don't forget to subscribe. Bye-bye!